Sivusele babukeli. This is Eswatini Arts Voices, a podcast where we inform, entertain and educate. I'm your host Mxolisi Dlamini. Namhla ngiphethe Bhejane Welive, Bhejane lo ngadzingi ligama, Bhejane lomkhulu kakhulu kutona tindzawo temihambo nemasiki. Bongathini wena yini lobongayisho emtini. Kepha ke ngeke ngidlale kakhulu, ngidawuyekela ativuselele. Ngikhosi njani namhla? Sivusele futhi Mxolisi, sivusele nebalaleli nebabukeli emakhaya. Libito lami nginfortunate bangathi ngasi J yini lo ngayenda emntini eSwatini. Likhalile licilongo phezulu komkhono sobiti umemetilo kaNdaba. Singahlala singayinjana sakhulumile babe. Siyakhona emkhosini webugana Nkosi. Ngalesihlanu mafahlakwane nemaphondo sekuvele kulungele. Siyakhona empini. Le ndlela logcokwe ngayo CJ ngiyabona ukuthi ngathi utavela uphumela studio salubheka khona emkhosini webugano. Kepha ke ngicela utshela umbukeli longadi kahle ukuthi kusho ukuthini ukuthi phezulu kwemkhono sokhalile. Umlaleli emakhaya phezulu komkhono okukhala kwelicilongo nasebakhulumile abadzala belive ukuthi luthango aliphoseke nemigobo yalo. Siyaphoseka ke njengoba ungibona nginothile ngihlobe kangaka angikagcoki ngivunulile Nkosi. Kugcokwa impahla Dlamini ohlanga ngidawulungisa lapho Nkosi. Ngidawuphoseka ke ngeke uye waNdaba uthi denje asite nemagano akhe. Njengeluthango utilungiselela kanjani for lo msebenzi lona ngoba phela ngiyathi ukuthi akavumeleke niphathe labondulundulu lama 5 liter kuphela khona lokunyele kufanele nikuphathe njengoba phela siyathi ukuthi umnyaka nangu ngikhane acala kudinenge itithelo nekudla lekusekhona emakhaya angabe nje uluthango uthi uyayukulungiselele njani. Nkosi Dlamini sivunile ukuthi tena kuna litulu imvula tekucala salima siye sifuleke lokuma fresh fruits of our harvest njengasesonveni na uyesonveni uholile ukhipha 10% kanjalo nala emakhosini ethu simaswati siye sikhiphe sivuno sethu sekucala lokwentela ukuthi tilimo tethu ngeminyaka kube nesibusiso nasidla sidle nemakhosi. Kanjalo ke njengoba usho ukuthi asiphathe emagano kuphela siphatha netithelo letibuya ensimini emathanga emajodi konke nje lokutholakala nabobhatata siyothula kuye Mhlekazi Ndlovu yemhlaba nemakhosi ethu ngonyama msatu wesithathu. Mhlambe nje Nkosi ungasichazela ngivile ukuthi niyadilungiselela nelithango kumcoka kanjani lokuthi vele nasathi nje basesigodini basengoneni lokuthi sihambe kanye ungabe sephela soyahlamuka soyongenela lithango soyongenela lelinye libutho longaladi. Kumcoka kakhulu Nkosi kwakha lomgcumo naniphuma nje esikhulweni emiphakathi noma enkundleni inkundla nihamba kanye nasenendlula emakhosini kwenta lelibutho leni ube nemidlonga livakale ukuthi hey wandlula amacetsheni nitakhela nani ukuthi hayi ingonyama inibone ukuthi hayi lo thango lwamlola nayithi yaqala ayibone CJ hayi lijavele lelimgobo walo luthola ngalamacetsheni kumvana Nkosi imshengu cha nali libutho laseGilgale kuyabonakala ukuthi cha niphume eveleni iyaliwe etikhulwini. Emkhosini webugano siyayesive ke tingoma letihlabelako leticanjwa kuyito phela timo njengabo Cijimbi nabo Singizini angabe letingoma kahle tisuke tifuthunyedwa yini lokuthi tivele kulomkhosi webugano Nkosi naloko ukuthi nje siyase kwaba excitement lokuthi le ngoma leti phela manifika lena vele nibe nato le ndaticamba. Nkosi itolo bogogo bethu debathina baya emkhosini le kanje nakunemlayo labafuna kuyindlulisa emakhosini noma kunesicelo labafuna ukuthi basisho emakhosini bakhe letingoma ngidakubekisela nje ngayo lelo cetha ngisho ukuthi ngicijimbi akhumbula ukuthi live emuva libuya etikhathini letibite ama unrest lapho khona bekwenteka noma ngayini even so ke kulo kwenteka kwaletinto lethu bekukhona lobeka kathi aphehla lo mlilo loyo sewasuyaphakama ke correctional uyabuda ke ukuthi ngoba ngolo localele nzaba soyayibalekela kwaba ingoma ke lesi adoptha kosimaswati sesayihlabela sonke lokunye nangabe bone sicelo njenga ngidawubekisa ngalamamba lo lapha embuthweni nomasoja waqala ingoma ukuthi isicelo sethu sinye emakhosini mancane emalanga lesiwahlala le ingonyama yayilalela lenkulumo njengoba nyalo seyibese iyasingetela nje sesiyahlala impela size sibe neliholiday sikhuthala wandle ngaloku ukuthi ingonyama lilalelako. Solo ngihleli naye CJ Smart ngatemtini kepha ngingafisa ukuthi usichazele CJ ukuthi usuke laphi lo temtini size sifike nje kilo leligama.
ngilibonga kakhulu eligama eMaswatini. Angende nami ngaphakama ngatiwa ngavela emephini elivela kaNgwane. Kusiyama. Kuphakama kokumuntu wakusho ukuthi bese ulahlekelwa bunguye bakhe nekuhlonipha abantu. Ngibonga ukuthi eMaswati nje angibonile ngiliswati leli promoter yona iculture. Yini lo ngayende emntini usukela esimeni lengibe naso ekwenzeni kwami ngimncane ngingaka. Ngabhekana letimatima kakhulu lengeke ngene kuma details ato but ngisho ukuthi nje umfate ekwenzeni uyabeketela ubhekana netimo letimatima but uyabeketela ngase ngiyabuta ukuthi kanzi yini lo ngayende emntini ngitibutela nje nami ngithi izindlela ngoba noma uphekile kudla bathe akavuthwa baqhwenza noma uthi ushanyelile bathi kunesibi lesisele baze bawufuna la kungcole khona bathi wendeni la noma ngabe uthi utala abantwana bathi hey abasibo balakhaya buka lendlebe yakhe kanjani so ngoba ngileso simo leso ke ngaqamba ke lengoma ke lena lehambile impela yazi yaba ingoma lengena nase studio kulabanye ke laba abaculi emhlabeni labatiwako bomasikane cha bayisebenzisile ingoma ngokuthi bayithanzile ngibonga kakhulu isupport lengithola eMaswatini nami nekungirecognize nje nangihamba eStaladini ukuthi cha ngiliswati lelimelele kahle emasiko eSwatini. Ngichazwa ngina indzaba loyisho ukuthi wasebenzisa lengoma kuveta simo sakho lesicayi lo wabhekana naso lakathi in culture sine policy leshoko iBhayibheli lethu kahle kahle incwadi nje leshoko temtini ukuthi leti ngoma tesiswati leti kufuneka sibe nendlela yayo yokuthi preserve lokuthi igatsa phela kepha nje ngita kuwe umbudo wami uthi ke ngiyabona ukuthi nangu wena usebenzise ingoma kuveta simo lesicayi ngempilo yakho angabe nje nalabanye lebafisile kufika kuwe lebafise kubalithango la kusasa bangasithatha njani leli talenta lolisebenzisile ukuthi nabacakekile banento lebalimatako bakhona ukuthi bayivete phela ngayo ingoma. Njengoba ngikuchazela ngoSihlamini buhlungu bonke biyenhlitweni kepha wathola indlela yokuthi ubendlulisa kanjani kungaba ngilokuhlabela lo mnye umfati ke kakhona lokuhlabela uye athi nje ngcono ukuthi ngikhale kulesimo ngidawundlula kuso but nje lokukhona lokungakhuthata ngako bomakoti labacishe bangangani abadlibana netimo emakhaya abo umfati uyabeketela but akubeketeleli lokungetulu kwemandla uyahlala nakuhlaleka mina nje kulesimo sami ngahlaliswa ukuthi imsibi bengangijikeli kube bengijikelelele bengide ngaye ngabe vele nami ngabopha umthwalo akuboshwa kumthwalo itolo bongawubopha umthwalo bebathi na ubophile baphenze bakujikisa ubuyele ekhaya but nje kulamalanga vele sekulula nje ukuthi hayi angisakhona so ungabeketeleli kuhlukubeteka lokungabeketeleleki because silamakhaya nje sifukamele abantwana bethu sifukamele likusasa labo ukuthi hey Nkosi yami nangathi ngiyahamba lempilo nayihlula mina umfana utayikhona yini ngiloko lokusende sahlala emakhaya. Ngiyalithanza lelo ukuthi imsibi bekasengakujikeli shothi bekasakuphethe kahle siyacucutela nje saya khona emkhosini webugano sichubeke phela siphathane kahle siyacela nakubo babe nibakhumule bakhulule nilikhulule lithango liye khona njengoba umbakazitha sababitile baye khona emaganeni mhlambe nje sibuye kulenzaba yemagano sije ngicela ukhumbude nangiyombukeli longadi kahle kahle ngalomkhosi wemagano ukuthi kepha kulo 3 days kuyaye kwendakaleni kulamalanga lamathathu kusukela elangeni lecala nelesibili nelekugcina. Nkosi siyafika kungolesihlanu njengoba amemetile lo muthi welive sifike sithule lesikuphethe njengoba ngishito ukuthi uyaphatha emagano uphathe tivuno takho lotitholile emasimini kube ngiloko lofisa konje na ukukuthula kubantu labadzala leyo ngukho yakho uyayiphatha kubantu labadzala abakhethi kuba kuhle ngoba kusuka enhlitweni levumako sithule ngalesihlanu sihambe sidle kudla ingonyama yasiphekela siphumule kusasa nakusako siyawumukela abantu abadzala sebasendela lokuhle siyawumukela lihiya esitawungena ngalo ensimini tigwebane ke tigwebane ngilakuphuma khona leti ngoma tethu lesitakhile ke leti ngoma tethu tesiswati ke leto tithambo takho umfati ngilapho khona yakhombisa khona emakhosini lithalenta lekanalo kuphose kanje lijale litivako impela ukuthi hayi ngakhona kumele lamaqetsheni uyaphoseka impela ngibonge nalaba abo program director abasincishile lithuba nababona ukuthi cha vele ulijale litimisele kuya empini bese kuthi ngalesonto Nkosi sesibuya lebuhleni lapho kuseni siyobamba tinkunzi ngonyama esuke seyisiphekele
asilambi nasemakhosini sithola ke leyo mishibo lesibuya nayo kubantu bethu lawo makhalenda letotingwa okandaba usuka aphekile kukuhle impela sesiyajika ke sibuyela emakhaya. Ngakhuthata nje bobabe ukuthi babakhulule bomake bangeva leti nkulumo letikhona ukuthi emaganini kwentekana kunanako cha lokwenta lemaganini usuku ukuhlelile awendi ngathi kube ingodi. So ngicabanga nje ukuthi abantu abadzala abakhulu letinhlitiyo bobabe bahambe abantu bomake bayohlehla emakhosini. Asesibuke nje lo mkhosi webuganu ekhathi lithangene naseveni kuthi angabe uhamba njani eTemptini. Nkosi umkhosi wobugani ngilomuhle kakhulu siyabonga nje makhosi la sicabangela ukuthi silithango singahlangana ngalendlela. Labanye bede emkhosini ngoba balimele emoyeni bathenga nje kuyohleka kuba mnanzi kuleya ndzawo kuba mnanzi emakhosini siyagitsa shaya itandla kuse nalesinatho bongosi ngoba abantu bese bathi bomake dzakwa cha it's a fruit yasita emtimbeni liganu. Kangangoba naluthethe kahle nje sisu siyahlambuluka uklineke ube kahle. Phindze njalo sibonga abantu labadzala ukuthi basekubukile ukuthi cha singahlangana sibungade umkhosi wobuganu umema netivakashi tengonyama bayaqhamuka from all walks of life all over bayaqhamuka bete sibabone bathamba lapha nema actresses ase South Africa siyesibabone kulomkhosi shothi ngumkhosi lomkhulu lo uyasita kakhulu naku economy emaganu asitile kakhulu ngoba indlovu yemhlaba nje iziyavula lapha empaka lapha impaka uyadumikisa tingane takho sogqobile kwakhiwa amafutha lapha ubathi uba muhle ube fresh sogqobisile bayasimungelisa nawo siyabone lapha batsaphatsana kahle siyabona nasileso sikhathi lebasinika wona abantu abadzala siya experimenta vele angiwo ayasita kakhulu esikhumbeni phindze kube netinsipho letakhiwako kube nembojam labakhiwako sho ukuthi kuyasita kakhulu emathubeni emisebenti kuyasita kakhulu nasekuthuthukiseni umnotho welive lakangwane kusiniketa nje ama opportunities lamakhulu kakhulu na ukubambe kahle njengoba kushiwo ukuthi asibambaneni sithi ngwese sisukume simaswati siphakamise umnotho ngaleyo ndlela leyo kuyasisita kakhulu umkhosi wamaganu singabonga nje sikhudelwandle kulabadzala sithi bayethe wona phakathi kuhle kakhulu le basendele kona bakangwane. Awu labafisile ke kumbona Temptini abaphelele ngetinkani khona emkhosini webuganu mina nje lengingakusho sengingasho ngithi hayi akuse siye khona likhalile licilongo akuse siye khona kepha ke ngiyakhumbula Temptini phela ukuthi ugcina ungidojile uma bengisafisile lokuva ukuthi angabe yini lo ngayenda eMtini wena phezu kobukhona litsango ngemandla umemetilo kandaba kanti yini lo ngayenda eMtini utaba khona ebuhleni sitawushutha tithombe sende konke kube mnanzi kakhulu sibonga kakhulu art and culture kusi hosta namuhla kulolihlelo sibe khona sitokhutsata nje maswathi ukuthi hayi inyoni ikhalile kathiwa phezulu komkhono make nelikhuba lakhe akahamba phoseke umemetilo kandaba kanti yini lo ngayenda eMtini kanti yini lo ngayenda eMtini uyapheka bathi upheka inhladi uyashanyela bathi unyanyalatile uthatha intsambo bathi ufuna emadodza uyemaganwini bathi emashendeni uthi sengiyakhala kevini Phuma lapho Temptini babukeli siyacela phela solo siyakunxusa bobabe nilikhulule lithango lekhona emkhosini webuganu I am your host Mxolisi Dlamini on Eswatini Arts Voices a podcast where we educate, inform and entertain. Kani yini lo ngayenda ku podcast ngoma utawuthi uyabalandzela lo bathi abamfuni ubalandzele lo uthi abafundisa abamfuni